Взгляните, пожалуйста, какое дерево уничтожается. Ну-ка, пошел вон. Кто вы такие? Эмне кезіп атасыңар ғана? Қайсы документтің негізінде қырып атасыңар берді? Я, мынаке қарап қойған урматтуу достор, қандай талдарды қырқышып атады. Какая компания? Мына Қытай компаниясы жолда мына белгілеп қойып, 6336 талды қырқыптыр. Мынаудай соп-со болған талдардың барын қырқышып атады. Қана, кімсіңер? Кімсіңер? Қаяқтан келдіңер? Документтер қаяқта? Документтің қана. Апкел документті. Тоқтатасыңар азыр, уголовный іш қозғалып атады азыр. Шына атасыңар бұл? Наки, урматтуу туғандар, урматтуу вице-премьер Равшан Сабиров. Мен атайын келдім, елдер дағы чалышты. Уш жерде дарақтарды қырқып атады деп. Бұл соқылға жетпей, наки, бүт талдың барын қырқышып сатышып атады. Ким екені белгісіз. Машиненсінің номерін қарап қойғыла. Қолында бір документі жоқ. Ешқандай организация екенін белгісі жоқ. Гектар немелерді қырып атады. Өсілер көргенде соп-со талдарды бүгін кезіп кетіп атады. Қарағыла. Соп-со, еш несесі кетпеген талдарды. 2 километрдей аралықта, мына, қарағыла. 2 километр аралықта толған тоқой талдар қырылды. Мына қарап тұрған, ноғы қарағылашы мына шордуның. Ұшы шордың еш несесі жоқ, ширген, ервеген, жері жоқ талдарды қырқышып атады. Тоқтабай, күні түні менен. Урматтуу Равшан Сабиров, сіз өткенде айттыңыз еле, бұл проблеманы шешіп бересіз. Кутманова Динара Аспосы ору атады. Ешке шыққан жоқ, елдер қарағыла. Мына қарағыла. Қандай қылымдан қылымға тұрған талдарды қырқып атады. Қана кесілер, кемсілер, қана документтер. Где какие документы? Кто вы такие, қана? Кемсілер? Да, Минтрастан кем келді? Шақырғыла. Да, кем берді? Вы кто будете? Вот, жанында представитель иностранной компании. Эй! Кто? Я вызываю сюда прокуратуру. Сейчас приглашаю. Кто? Мен азыр прокуратура келеді азыр. Кто? Вот шықың, документіңді алып келдің дағы. Документіңді алып келдің бияққа тұрғын. Қойып қойсын мен алып. Мен азыр талқабыштар. Мына, урматтуу ГКНБ, урматтуу Ташиев, урматтуу қалғандарғар. Қана кемгер барсыңар, чалғыла. Жолда ұшындай, соқылықтан келеді, мына Садыр Жапаровтың суреті тұрады. Гектар, километр бір документі жоқ. Қытай компаниясы бүгін қиратып, чап кетіп атып, қарағыла. Мына, отын деп, ешбір документтері жоқ. Где зеленые, где компания? Дорогие друзья, представители иностранной компании вырубают гектарами, километрами, без документов. Мынаке, без документыңды бер. Қайсы фирма? Какая фирма? Уважаемый Равшан Сабиров, я прошу срочно отправить сюда, как вице-премьеру, господин Мамытканов. Какая фирма, где документы? Мына, китайская компания вырубила более 7000 China Roads. Товарищ, давай документы. Да. Вот, наша китайская компания China Roads, ее представители вырубают незаконно наши зеленые насаждения, уничтожают километры. Вы посмотрите, выгружают, вывозят. И таким образом делать поставки. Я прошу Госкомитет национальной безопасности немедленно направить группу. Губернатор ничего не видит, ни акимы, никто ничего не видит. Вы посмотрите, километры дорог. Вот машина, соответствующая машина. Запишите, пожалуйста. Товарищи, журналисты, я прошу вас выехать на эту территорию. Посмотрите, какие деревья у нас в Сокулуке, не доезжая от базы, уничтожаются. Больше 3 километров почти деревья уничтожены. Я вам еще раз говорю, уничтожены гектары, километры наших насаждений китайской компанией. Без документов, без ничего.
И никто ничего не предпринимает. Где губернатор? Сегодня губернатор Чуйской области должен уйти в отставку. Точно так же, как должен уйти в отставку Сокулукский аким. Где Генеральная прокуратура? Где Генеральная прокуратура? Где те, кто должны курировать? Экотехинспекция. Я была у Равшана Сабирова. Равшан Сабиров. Я еще раз приехала. Высылайте сюда специальную команду. Высылайте, Маматканов Мырза, высылай. Документіңізді беріңіз. Қана сіз кімсіз? Документіңізді беріңіз. Қайсы компания бұл? Когда? А? Какой? Реалвей? Это чай народ? Чай народ, басқа да, Реалвей басқа да. Реалвей қай не қылып берді? Не қылып жүреді? Не үшін талдарды қырып атасыңдар? Қанша тал қырып тұрған айтпашы? Сендер мен қырғызсыңдар ма айтпайсыңдар ма? Қырғыз болса, қайсы бетіңен ұшыларды қырдырып атасыңдар? Представительдерге бар ма біздің Қана? Қайсы жерде Реалвейіңер? Қайсы жерде? Соқықта. Соқылдың қайсы жерінде? Решкан жанында. Документсіз қазір, документсіз бір тал кетсе, фамилияң кім? Не бар фамилия айтпаймын бізде. Все равно сенің фамилияң табылады. Табылмай қойды. Иш қозғалады. Урматтуу туугандар, если кто-то видит, да, регистрируйте, потому что өздерінің жұмысын қылды деп бір документі жоқ. Компания, Қытай компаниясы келіп жатыр, ушындай кошмар іштерді қылып жатады. Мен күйгенімен келдім, екінші жол келіп жатырмын. Мына қарағыла, жерден баштайлық, көрсетөлік. Bir dokumenti yok, ешқандай документі жоқ. Ушу yerden теге Құдай берген базарына шейін 100 жылдық ешбір ораған соп-сол талдарысты қырып кетті. Ешнесе жоқ. Қарағыла, мына қарап көргіле. Өзіңір көріп атасыңдар, қарағаштар. Бұлар қарағаш фабрикалар іштеп атқан Қытай компаниясы екен, мына қарап көргіле. Полностью көргіле қылған іштерін. Бүгін болса берді біздің қырғыз балдар иштеп талқалағанға жол ашып беріп жатады. Қарап көрілі. Bir орған же сынған орған тал жоқ. Bütün талдарды çoğaltı алып, ушу компания иштеп жатады. Мынаки, ушулардын ар бир талдын баасы канча болот? Канча миллион деген сомду азыр ушу компаниянын үстүнө койсок болот. Мына Кытайдын кредиттерин кантип жазса болот. Ушундай беспределно карагыла, ыйлагым келет. Экинчи жолу келип атам, мен жакшы тарта албай калгам. Мына карагыла. Карагыла достор. Карагыла. Ешкім ешнерсе дебейт. Бәгече мен вице-премьерге жолуктум эле. Айтып чыккам. Динара Кутмановага айткам. Ай, бирөөнү жөнөткүлөчү деп. Мына ыйлагым келет. Мына диаметрдери канча болгон талдарыбыз кетип атат. Жер жайнаган талдарыбыз кетип атат. Прокуратура эч нерсе дебейт. Келип басып келип койбойт. Мына бияктан да көрөсүңөр. Азыр көрсөтсөм ичиң ачышат да. Мынаки балдар, кыздар, урматтуу туугандар, ушу жетип койгулачы. Мына байтерек 80 литрден кислород берген. Жолдо зыян берип аткан жер жок мына. Караңыздар, кандай талдарыбыз кетип атат. Эртең бул өпкө оорулар, эртең өлгөн адамдар, эртең инсульт болгон адамдар. Себебден эртең ушу таланын баары шамал урат. Но эл өз айдоолорун сактай албай эч нерсе кыла албай калат. Караңыздар. Кычратып кандай өлтүргөн. Мына карасаңар. Бир күндө жанагыдай машина менен 10-дан 20-дан 30-тан кыйып кетип атат. Бул уже мода болуп калган. Беловодскийден берге чейин жол салабыз дешип миңдеген талдар кыйылды. Азыр силер өзүңөр көрөсүңөр дагы. Канча километр талдар. Карагыла. Карагыла кыргыздар. Намысыңар бар болсо карагыла. Ушу талдарды биздин аталарыбыз тиктири. Мамлекеттиктер эмне үчүн таланы жерди жер албасын деп тиктири. Бул карагаштар эртең Кытай фабрикалары жасап аткан мебелге кетет. Бүт баары колдонулат. Кайта өзүбүзгө сатылат. Өзүбүз болсо абадан
uğup eşnese görmemiz ki. Na birden mesele memleket işte vatat dedi. Na Çöğü obasında tağlarda karagaçların bir öde kalmaya kaldı. Karagaç 80 litre kislorod verir. Bir karagaç mı o da 10 yıldan aşkan karagaç 80 litre için kislorod verir. Na karagaç attın degen başka söz yok. Bu kança degen adamın ömrüne ziyan geliyor. Karağınızlar. Karağınızlar dostlar. Karağınızlar. Leva Kıtay kampanyası dokumentleri yok. Hiç nesesi yok kırvatan. Bizden ekologiyanı kırvatan. Erten günü hava jetpet, barımızki hava jetpet. Na karağla. Karağla. Dağı. Şunun barını görüp günüge bizden çoğunları ötü atat. Arasında bir çirik talı yok. Kuşunlar kıyamaçılıkta görüp emniyede de ay tarafında bilbeysin. Hilağın gelet. Aylar yok. Bayağı gelip aytıp gittim benim. Karağla. Yaş dalda. Karağlaş. Çır kırağan. Biz gemiyeni kaldırıp atat. Şu Kıtay kampanyası. Aytıklar şey. Kança sonuna gubernatör satıldı. Kança sonuna налоговый, kança sonuna prokuror satıldı. Kança kişinin ömrün kıyılıp ketet. Uşu kislorod uşudan kança degen havanı kança degen adam demal pavamen aman kalmak. Bugün Bosov'daki sadrımız Bosov günüge bir sürüsün detay giyip çıkart, bir susar detay giyip çıkart. O ekologiya bolgon azıkı canın birliktin memlesi. Karalaçı. Na bayterekti karalaçı. Na dümürler. Na kanday bayterekler. Cap daldar. 20 yıllık daldar. Karap görünüyor. 20 yıllık daldar. Просто слов нет. Да, ruhsat verseniz. Горгли, доступ. Но живые деревья, хорошо. Это молодые деревья, дорогие друзья. Есть ли у нас вообще экологи? Есть или нет? Почему проезжают столько людей мимо? И никто не спросит, почему уничтожаются такие молодые деревья? Посмотрите. Это недалеко от въезда на рынок Кудайберген. А вот здесь у нас торгуют машинами. Все спокойно сидят. Вот такая ситуация у нас в стране. Никому дела нет. Каждый день десятки людей проезжают. Вот, пожалуйста, где хозяева этих полей? Завтра здесь начнется засуха, потому что эти тополя своими корнями еще дают влагу, тень, подпитывают близлежащие деревья друг друга. Они умеют друг друга защищать, в отличие от людей. Посмотрите, какой километраж страшного убийства. Да молодые деревья, посмотрите, сколько уничтоженных молодых деревьев забирает на дрова, собирает китайская компания. Кто дал китайской компании разрешение массовой вырубки этих деревьев? Да, ограничимся неким штрафом. Завтра успокоятся. Посмотрите, какой диаметр этих деревьев. У нас остаются одни пни. Пни и инсульты, инфаркты. Когда мы от кислорода задыхаемся от того, что не хватает кислорода. И летом это еще страшнее будет. Посмотрите. У меня слов нет. Я просто хочу, чтобы вы увидели весь вандализм, бездействие властей. Правильно, как будут власти действовать, если первый претендент на пост президента одевают рыси, соболиные и другие головные уборы. Завтра уже начнется массовый отстрел. Если Джетинто передали одному из таких же вандалов, господину Сариеву, на разработку, я думаю, там еще сотни деревьев полягут. Ой, посмотрите, ребята, это вот такое кощунство, насколько молодые деревья
Вы понимаете, я сейчас мимо надписи пройду. Они там на днях, когда я проезжала, было 6369 деревьев. Я вам еще видео поставлю. Это...